Halloween, okay. Make flowers good too. Oh, really? Yeah. Làm thưa sao? Happy Halloween. Oh my God, that is cool. Look at that. Oh, wow. How you do that? Very cool. Bọn này xe con này xa ta phải đặt candy mà lang mà cái chế nhé nè bó. Cặp vua 240 mét đất bó. Cặp vua này. Mà cái nó. Yummy. Cha số đây bằng phong từng ngọc ní ngày ní ngày Halloween cha Happy Halloween hay bộ nhóm cha nòm côn từ trick or treat cha nơi chị chung kia chỉ mùi Austin hay Elena hay côn Alita nó cứ kê tới chung kia mùi mất phẹ kê cha chẳng miên ta côn Katia hay năng côn Victor tiền ngày này cha hay ca thiết ngày năng đá cứ hiện từ trẻ tịnh vậy đúng mà tật môn này nắng cứ ca thiết bây giờ muốn là ca thiết là một trà ở chỗ đó là khai structure chưa thấy rồi chẳng tới hiện từ chẹn tới chai trà chẳng chầm mơ tiết non bông ông nằm mơ thằng ngọc kia tha từ tập hiệp Halloween nơi năm nay miền lại cái nặng mấy khá trà Happy Halloween Halloween ok sao con kịch thì giá tôi cái còn này Dead Gino and alive Gino. ok cho con Victor tôi ăn ấy the front man hay cho Austin Shark, ok. Unicorn, ok. Lấy nó bắt pi nè, bắt Alita, con Alita muối hay bắt Kevin muối. Yeah, Kevin's at the game. Kevinនៅ game គេទៅលេងបាល់ហើយ football ហើយកូន Alita គេទៅមួយមិត្តភក្តិគេចា Okay. Oh, it's big bag. Hope you get a lot of candy. បងរត់ចែកថង់គ្នា Okay តោះ Let's help. Katrina can help me. Cute. Look at that minion. Cool. Look at that. Oh. I love it. That is cute. That is Cool. fantastic. I like it. Dạ, bong sờ rót có đã candy đây cha. Ta lấy phụ nhắm đá ở sân. Nè, trick or treat nó bán có cọp nhắm ấy nọ. Ấy khai phô ní cứ thà thật chơi cha sạp bên tên cha. Phô tập cối sạp á. Ní vòng á? Oh, ok, yeah. Ok. Ok. Đấy, nó cũng những cùng ruộng từ structureនៅ Brown County, right, bông? Yeah, tomorrow. Yeah, right. Tomorrow they eat same time today. I think so, it's around that. Được nè. Halloween ចា trick or treat នេះគឺក្មេងៗដើរសុំស្ករគ្រាប់ហើយដូចថាផ្ទះខ្លះទៅគេអង្គុយនៅពីមុខហុចឲ្យទៅចាផ្ទះខ្លះទៀតគឺគេដាក់នៅក្រៅទៅហើយយើងយកម្នាក់មួយទៅចានឹកឃើញការពេល Halloween ប្រហែលឆ្នាំមុនទៅជាក់មែនតើចា 2 ឆ្នាំก่อนមួយឆ្នាំចា Oh look at that robot Oh, nice. ហ្នឹងណាម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់អង្គុយចាំនៅពីមុខចាហើយគាត់មានមនុស្សជនទៀតណាមើលមើល That is cool. I like the robot. Look at that. Thank you. កាសធាតុប្រហែលជា40ជាងចាំបែជិត50ចាំមើលចេញពីម្ដុំផ្ទះបងសរតទៅគឺពួកខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះម្ដុំផ្ទះផលីទៀតចា Halloween នេះនិយាយរួមអ្នកខ្លះទៅគេតុបតែងខ្លួនមក
family គេចាមកក្រុមគ្រួសារដែរទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏គេសម្រាប់ដាក់ក្មេងៗទៅចា Ori men playing jack. Youទៅ playing ទៅចាំនេះ ចាចង្ការកូនគេធំឬក៏នេះទៅគេកម្មវិធីគេទៅណាទៅណីទៀតទៅគេអត់ធ្វើទៀត ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមិនវាសុបាយវិញ ចាស្អែកអត់រៀនចាអាកាពេលយើងឆ្នាំទៅថ្ងៃចាប់ប៉ះចង់ថ្ងៃប្រហោះចាថ្ងៃប្រហោះក្មេងៗស្អែកឡើងថ្ងៃសុក្រគេរៀនដល់ឥឡូវនេះថ្ងៃនេះប៉ះចង់ថ្ងៃសុក្រ Halloween ឆ្នាំនេះចាដល់អញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ក៏អត់រៀនទេអញ្ចឹងអាចដើរបានយូរបន្តិចអីបាន អូបងឯងមកខ្ទឹមមែនបង Hello បងស្លឹកខ្ទឹមមែន យ៉ា ប៉ុណ្ណានេះអូ my អូ god ខ្ទឹមហ្នឹងខែតាជាអញ្ចឹងហើយនឹង spring Happy Halloween Love your garden you have a green onion too Green onion and rhubarb. yeah It's big green onion I never see that big Oh really you know that wow one is flower good too Oh really yeah I never see that cool green thumb អញ្ចឹងបងអូអាហ្នឹងពូជវាអីគេបង ប្រភេទអូនយិនអីគេមិនធំហ្មង អញ្ចឹងគាត់នេះពុកនេះប៉ុណ្ណឹងយ៉ាហ្នឹងដុំមកវិញបើឯងកាត់ស្លឹកហើយញ៉ាំក្រួយដុំមកវិញ អញ្ចឹងទេ ខ្ញុំមានដុំមកវិញ អូជាមួយខ្ញុំ check មើល online បាទនៅដើមឈើស្អាតណាហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ជិះកូនឡាន golf cart ចាឡាន golf ដូចថាជូនកូនជូនអីមកអញ្ចឹងទៅយើងមិនបាច់បើកឡានទេព្រោះនៅភូមិខ្លះគេអាចឲ្យយើងបើកអាឡាន golf ក្នុងបានណាចាក្មេងៗស្លៀកពាក់តែនេះគេជិះ golf cart មួយទៀត Dạ, nó kinh cùi này một đại. They're only $11 a piece. Happy Halloween. We dropped it to 7. Cool. 7 a piece, yeah. Nice setup. They're negotiating over here Oh, okay. nice today We did. Shark. Shark នេះគឺថាមិនមែនហែលក្នុងទឹកលឿនទេសូម្បីលើគោកក៏ហែលលឿនដែរ Shark Austin. Shark នេះឃើញ Candy គឺហែលលឿនហ្មង មើលហែទៅ ឯកូនទៅមែនម៉ាស់នឹងលេងពាក់ អញ្ចឹងអូអូខេអូដល់ហើយអ្នកមើលរត់ចុះរត់ឡើងពេញផ្លូវហ្នឹងអូ look at that it's cool look at that oh my god that is cool look at that អូមើលណែអូយលយម៉េះ អូលយម៉េះ oh wow how you do that look at that wow ទំឃើញលើកទី1ហ្នឹងនេះ oh oh that is cool ពេចទៅចិត្តកូន look at that អូយមើលណា oh wow oh hi cool That's very cool. never see that it's very unique hello happy Halloween អូយរត់ទៅហើយនេះអូយសកម្មទៅហើយ អូមកផ្ទះនោះរៀបស្អាតហ្នឹងដាក់តាំងមានខ្មោចចូលក្បាលផងចេញ Happy Halloween very cool I like your decoration yeah very cool Now, I know you guys are just escorting, but you need a piece of candy while you walk. Have some. okay thank you Let me take one. Hi, pick your favorite. You're welcome. Thank you. You're welcome. គាត់នេះផ្ទះគាត់នេះរៀបស្អាតហើយក៏ដាក់ candy មក Thank you. I like it. wow that is cool ចានៅផ្ទះមួយនេះក៏គេមិនត្រឹមតែដាក់ស្គរឲ្យទៀតទេចាគឺមានសម្រាប់ឆ្កែក៏មានដែរចាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ដើរមានឆ្កែមានអីហ៎ណាចាបង ខ្ញុំរកអាដូងអត់មាន ដូងគោ3 cool Cat milk.
Got milk. And Milk does the body good. coffee. Oh, it's Asian? Yeah, oh, that's the best one. Come on, cái yam over. Con. Austin take that one too. Oh, Yeah, everyone it's did, good. yeah. Okay, good. Yeah, Lena, trick or treat for Alida. What a good friend. Very thoughtful. I think maybe they not home. Yeah, maybe they not. There is hot cider if you like hot cider. I've heard people say that. That's good. Oh, cute dog. Dang. Happy Halloween. You guys too. Happy Halloween. Really? Happy Halloween. Thank you. Hello. This girl has they have Can you apple go see cider. Greg and me? Oh, okay. Well, you should see Austin. Okay, ឥឡូវមើល Bring it back, bring it មើល candy របស់កូនកតិយាមើល Goodness. back. See Austin. Oh my goodness អូឡើងមកកណូអូខេមើលរបស់ Austin វិញម្ដង Oh my ណា goodness. អូ wow okay They Austin let's gave see you your guys candy multiple pieces or wow there's a lot of candy មកណាអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលថងអីណា the dentist? You got អូខេចុះកូនវិចទៅកូនវិចទៅមើលមើលកូនវិចទៅ Okay. អូ wow good មើលណាអូមកកណូ wow ឡើងមកកញ្ច្រែងហ្នឹងបង How many houses? Look at that. Maybe 30 houses? ចាក់មកកញ្ច្រែងហ៎ They're all almond joy at the bottom. I think yeah. I have more these. អូ Go too. wow Victor, you wanna pull out? oh wow Yeah, there's a music teacher. Oh. Yeah, they do that candy and advertise. Okay. Okay. Something. ចាចាឥឡូវឈប់មកដល់ខាងភូមិផលី You say you have a coupon. អូ You get a coupon coupon. អូខេ Mom, Sarah, do you want a coupon? Sure. អស់ហើយយកចាឥឡូវនេះម៉ោង7:15នាទីហើយចាហើយធម្មតាគេបិទម៉ោង8ដើរសុំស្គាល់គ្រប់ហ្នឹងចាឥឡូវមកដល់ភូមិនេះឥឡូវចាំមើលតាក្មេងៗបានស្គាល់គ្រប់ប៉ុន្មានចារយៈពេលក្រោម1ម៉ោងកាន់តែភ្លើងនេះព្រោះយើងពេលយប់ឡើងឲ្យដូចថាគេមើលយើងឃើញណា Thank you. Hello tiền này kì hiệp hai chị mơ mình xây cho bái bàn tay này bình piêng bên này nè mà ô cái thứ tật chủ kia khả nó miền tật chủ miền này xa đó nè hiệp trong chọc tay cái miền đại cho ăn khmau đại bình piêng cái panna này nè bình piêng hiệp xa nè mấy cái hiệp tọc tay này wow nó nét chủ chớn bóng tóc chớ wow mà cái nó Chào biết cái tiếng phun nhom. nè này nhầm nó phải chủ khăn chân này nè một tiền một cái mình hiệp trong cái đạo score của từng vẽ pi lơ mà pi uống máu cho không năng nè hai cái mình thơ tập thơ ấy dừng nhờ mà ok cho tụi mơ thì mới ô mình chặt tem bà trăm đấy đấy mình chặt tem nơi nơi coi nó tập cái uống khơi nhưng mà cái tờ lẹ score mà that's cool look at that chà này có tờ lẹ score bảo Go ahead and ring the doorbell. wow nè nhưng chọi đằng năng tới cứ cọt này lưỡi cọt lẹ score màu nha wow that's cool mà này mà cặp pua 4-5 mét ở đắng bóng cặp pua này pua mình tên hút màu vậy ô cái tập tay to hết ô anh ấy nghiệm một tiết này motion
It's cool Happy Halloween 哇បង Austin ចាក់មកបានមកកញ្ច្រែងទៀតណែ អស់សិនចូលចិត្តហើយយកអត់ First dib, right? Isn't that what the rule is? អូមើលមកកណោ អូខេអ៊ីថាចាំខាងអ៊ីបាយ What is this? I thought we already ate. Oh, you already Yeah, eat? These two, if you buy it, cost almost $50. Yeah. I think probably 50. No, it's more. It's More, gonna be yeah. more because these are the good kinds. Yeah. មកមើលកាលពីឆ្នាំទៅគេបានជាង200ហើយចាំមើលគេរាប់មកបានប៉ុន្មានអូខេចាឥឡូវទៅមើលកូនកាទីយ៉ាហើយAustin There. ចាំមើលមករាប់សោះអ្នករាប់ស្គាល់គ្រប់នេះ Look like a mountain. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I didn't get to choose that one. They gave it to me. ចាំបងទៅបងគាត់ឆាបាយ looks good look yummy អូខេឥឡូវអ្នកណាបានអីខ្លះបានប្រហែលកូន I កាទីយ៉ា have 306. Victor has 325. And Austin has 316. អូ so Victor the winner oh 325 and Austin the second Alena, the winner. Yeah. អូ Victor អត់បានទេចូលចិត្តណាស់ Hi, Victor. How are you holding your stomach? Oh, Victor. Yeah, it's so little. We're going to eat that buffet in Destin. We ate like really little. Really? Theo, you're not helping. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get spoiled. 2, 3. 3 little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Girl, put your party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. 2, 3. 3 little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Girl, put yourចាឥឡូវនេះវីដេអូយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយ